Ghana for me church obi bia na no pay. Cherry ase nyina. No obi bia ache. Oba de nhire obi bia. Obi o pay adwuma hwe adwuma ba de ma ne sanka wo Yesu dem. Jesu ma me say amen. Ene me raho. Se mo kai se bo president cap na nsen ya de share yadura. Ya man panyini John Dramani Mahama president 1. No nonsense president. Me penasem pa. Na president cap na boy na boy cap no wie na GH1 fo na e fa match in life mu bi na bi hwe. No mu wie match no. Ana kotoko prayer eduru interviews na ye ne omni prayers na ye de interviews no. Ana kotoko prayer fa ni Peter Amidu akwa. Esem twene no ne ye interview no oba no. Ne oyo oba. Oni ebesi anamu ana woni press ne de. Obesi GH1 for media for no television no media for ni nyina na ma no mo ye interview no. No the tree what the brofo na yi Peter Amidu what the brofo na busa Peter Amidu akwa. What the busa na question no. Ana Peter Amidu akwa so the tree ya krom kasa Ghana ikrom kasa tree ya Ghana obi ate ana wodi yi sam training na no. Abeye dija wo Ghana ni wi ase nyina sa han edi ebe ntina Peter Amidu akwa ase wonte brofo ne ade sembe kan so a esem twene ndi English yi ebusa Peter Amidu akwa no nso de brofo na ye dey thank you ye twi kaza ene brofo kaza Peter Amidu akwa wo mon ye wonimade ye na ensanse Ghana na ofiri na obobo makuma asate kotoko ndi na wodi twi ye dey e kama me se wo pese asantefo ebia ate ase mo pese wo ye dey woka e so do ko Spain a prayers no omokom krom kasa Spanish kasa na Spain for e prayers no mbo Barcelona Real Madrid Atletico Bilbao and na prayers ni nyina ka Inak Williams mu nyina won ka brofo Nico Williams mo ka Spanish kasa Spanish language no mo ka enso e beduru Ghana na se Ghana prayer bi e ka twia hey na prayer na bon bibini ya jimi ya kan ya ne pemu bi nti yase kan ya simu ndi e beduru kwa me poku so no ena SM training no woman no oba ne de twi ebusa kwa me poku ena kwa me poku so de brofo ye dey eyi na no hey ena waka se tia kwa me poku kese utwi bibini hu a won ti ase wodi se oraina ebusa Peter Amidu akwa wodi twi wodi buro di English yi ebusa Peter Amidu akwa wodi twi ye dey eyi na no ndomisa bia kwa me poku abon Indiana sa de na kwa me poku wodi twi bebusa na kwa me poku so de ba brofo edane wodi oyi free twi ne de di English ye dey eyi esem training na no e fa e deja wo Ghana ne wi ase nyina san adai wo da to kwa me poku sa esem training no da to kwa me poku sa de kwa me poku nte brofo ana ade tre bibi ne chimisa eye for se wo se ye ka obi krom kasa na bibi fom ye hwe nyanze on ye ni po bibi ni ye ni po bibi ni unso ye ni po Bibiri ye pa. Ewlaze Jacopo Ewlaze bo bibiri o. Bibiri so gade pa wo Ewlaze. Me ra ho be fe Ghana fo. Me ra ho.